uyabona mina weyinsizwa umuntu ngiyamshaya impela mina uyabona nje lento yakenziwa kunesiphithiphithi e154 kuthi wakumuntu oshaya abantu lapha kwakunento ethi babeshawe mina lawo wena la sakho la kwashaya unobhala wadideka shambana ke ngishaya impela mina okumfana kuqhumba phansi kukhahlela phansi qasha amalento njani ngikushamna njengalapha ungibuka ungibize ngobhuti bengathiwa nje wadi yonke leyo ngayivala ngesibhakela bona mina umtolomba lo washanga jombono umtolomba uyabona mina ukushaya mina ngaqala la ecrash nje ngibhizi ecrash ngasuka ecrash ngashaya abantu bengiphila nje lokuthela ngiyakhumbula ecrash kwathiwa vetane ka grade 7 ngoba madoda ngiyakhilela ukuthi nidla indaba engabe siyaphuza la Windoda. Yabona bangisanitshela ke mina ukuthi ukushaya umuntu nje mina lengane angimshaya mina umuntu ukuthi hayi ushawa abantu Mtolomba umtolomba ke lo shamina uthi kwenze njani umshaka kwenze njani usekuphuza abantu abangasekho ke bafana amazwezi ekushanje ngikushama inunye ngixaye unye ukuchithelana utshwala uthi mali lento oyichithayo la umuntu ezobheda utshwala sikuthengela ukuphuza hayi ukuchitha uyamyeka Mtolomba uyajima wendoda khona kushoya yabona insizwa umuntu othenga utshwala ngashaya yazi wepho bengazi ukuthi umuntu nje onayo lento yesandla hayi nokhuleka sesidlule nje asiphuza nje sesi right ngabeka buphuzela kumina ukuthi sesiyashayana angithandi mama ukuthi kanje ngathemba